nibwo bafashe inzira babiri baragenda baja kumureba wiwe, bikavugwa ko ngo banamukubise, niko bivugwa twumvikane. Bamukubise umugabo nyine birasakuza, ariko kubera ko ari gifamiye barabipfundikanya bisa n'ibihoshe. Nibwo babandi babiri bamaze kumukubita baja ku ikanisa gutegura nabo andi majambo bari burenzeho, cyangwa se bari bushire mu bakristo kugira ngo iyo kesi yama yibagirana cyangwa se bayipfukirane. Ahagere asanga aparitse imodoka zibiri z'aba bagabo bagiranye ibibazo. Bamare kuziparika nibwo yakomanze banga kumukingurira, arakomanga baranga kumukingurira, nyine bita bigaragara ko nta muntu wari urimo. Nibwo yahamagaye wa mbere, baramubaza ati uri hehe, yamavuga ngo ndahantu nimva yenda guhamagara, kandi ni muri office mindani. Arasubira ahamagara undi ati uri hehe, aramubwira ngo haraho nagiye ariko sindi hafi. Nuko umugabo aragenda agere muhira, arasubira arabahamagara ati mwambesha ariko nabimenye mwari muri ku ikanisa, kubera ko sinumva ukuntu mwo parika imodoka ku ikanisa mugataha n'amaguru cyangwa se mugatega wenda nimba twita bisi, ubundi imodoka yawe isigara kuri office gute wowe watasha? Naho amavuta kuvuga ngo urasize ntibizotuma tugukunda, twokuba gusa kubera ko uri umushumba udushumze, ariko ntitwogukunda. Ibyo ni ibintu biri bitandukanye. Kubaha no gukunda ni amajambo abiri atandukanye. Nshobora kukubaha ntagukunda, nkakubahira titire ufite cyangwa se imyaka ufite cyangwa se uriwe, ariko no gukunda uri umukene, no gukunda uri umukire. Amakuru amwe akatubwira ko uwo wasohotse ntiyageze ahabwa amaturo, kandi ngo amaturo ni minerivare ngo niyo school fees y'abana. Ngo hari ukuntu ngo baza bagabana bakavuga ngo iri yinga amaturo azatwarwa na runaka. Niyo makuru dufite tudahagazeho, tutovuga ngo yego cyangwa aho yagutya na gutya niyo twahawe. Namwe abantu bo hanze muzamugwanira amaturo, muzanga bamusakuza amaturo, singira ngo muri za company zibahemba neza kubera mwebwe byibuze amafaranga yanyu mwebwe afite agaciro kuruta yacu inanga muri Afrika. Ibaza umuntu yanga kuja muri company ngo azotungwa n'amaturo hanze. Wa mufurero yaravuze ngo riga imanga n'ukuri kw'Imana, ibintu zarakomeye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye services zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na services za MoneyGram, Western Union. You are welcome. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza we weekend ndetse n'abagorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeza abana nawe muri gahunda zawe zose nziza urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi, ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasese bose ku isi, turamukije abanyarwanda bose ku isi, ukuyemwo ibifobagane. Dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi. Ngo Imana ikomeze guha umugisha kandi Imana ikomeze yagure ibyawe. Turamukije abantu bari muri Kongo, abantu bari kwivuka iwabo muri gakondo yabo, mu bibanza by'abasekuruza banze kubisiga bakabigumamo kugeza n'ubu ngubu, muri ntwari cyane kandi Imana ikomeze barinde. AFC M23 aho muherere hose ku isi turabasuhuje kandi turabiyegereje mu kiganiro tugiye gukora ngo mwegere n'Imana ibaho umugisha. Abanyafrika mwese turabaramukije, ndetse n'abanyaziya n'abanyaburayi n'abanyamerika namwe turabaramukije. Ibyo bihugu byose tugiye tugira nk'abakunzi, titwobora hari 3 4 hari 50 hari 100. Mwahisemo neza cyane gukurikirana Ineza Live TV, timuzicuza yandirimbo ngo nta mana nta buzima. Udakunda Ineza Live TV uri mu mandazi, uri mu mabenyi, kunda iki? Wowe ukunda iki? Reka mbabwire ngo intangiriro z'ukwezi k'umunani nziza abakunzi bacu, babandi b'indani barya bo ku mutima, barya badukunda. Ukwezi kwa munane kuzabahire, kuzabera ukwezi kw'ibyiza, ukwezi kw'ibisubizo, ukwezi ko gushobora ibyari byarabananiye mu yandi mezi yose.
simbaturiye amagambo meza. Muzagere ku ntsinzi n'ibyiza gusa. Imihanda yakomeje kuba imihanda yakomeje kuba imihanda, ariko bamwe bazonyerera bikubita hasi, abandi banyerere amaboroma ntibikubita hasi, kubera pozisiyo umuntu azoba ahagazemo cyangwa se azoba arimo. Tujya dukora inkuru nyinshi zitandukanye, ariko cyane cyane tukibanda ku bwoko bwacu, tukibanda muri bene wacu, kubera ko ngo yiga kurisha ihera ku rugo. Tukojeje gukora amakuru y'Abanyaafghanistan, ntaco tubazi, tutazi imico yabo, tutazi imyemerere yabo, tutazi nimba basenga Imana cyangwa se basenga za Buddha. Abanyamulenge n'ubwoko bwiza, n'ubwoko buzi Imana, ariko bamwe ibyo bakora bahakana Imana. Twarababwiye ngo tubafitiye inkuru muri Amerika, tuvuga state yariyo, kubera ko iyo nkuru ntiraje hanze cyane, ariko irahaje vuba cyane, cyangwa se bamwe baranayizi. Wa muco wacu nyine mubireke, murenzeho, mubyihorere, muceceke. Muri Amerika rero hari inkuru imeze itya, cyangwa se inkuru iteye itya. Ni mu ikanisa rimwe, tuzi abariyoboye, tuzi n'izina ry'iryo kanisa. Ejo bundi hajemo umwuka utari nka mwiza muri ba nyiri kanisa, ariko bikavuga ko ari ka kandi k'inzu. Abashumba 3 bakurikirana bose mu mapeta ni abantu bavukana. Ikintu cinzu caje mu ikanisa ariko naratangaye. Bagirana umwuka utari mwiza. Ubushize hashize yinga rimwe bamara kuwugirana, hazamo ikintu gisa n'amakimbirane. Umwe agashaka kugomesha abandi, nyiri kanisa arabimenya. Amare kubimenya, n'uwari kubagomesha nawe amenya ko bamuvumbuye. Arangije apanga kwandika ibaruwa yegura cyangwa se isezera. Arayandika, sinzi uwanyoye urwara cyangwa se uwarabuye babandi ko runaka agiye gusezera kandi ari bubishire ku mugaragaro, abantu bose bakamenya ko asezeye. Ngo binavugwa ko yari afite uruhare runini mu ikanisa, kandi yari afite igice kinini kimukunda kuruta icanyiri kanisa. Ibyo ngibyo bibaho rwose. Kuba uri nk'umushumba wa 3 ukagira igikundiro cyane kurusha uwa mbere n'uwa kabiri, ku buryo mbese iyo udahari haba harimo igihanga kigaragara. Nibwo bafashe inzira babiri baragenda baja kumurebe wiwe. Bikavugwa ko ngo banamukubise, niko bivugwa twumvikane. Bamukubise, umugabo nyine birasakuza, ariko kubera ko ari igifamiye barabipfundikanya bisa n'ibihoshe. Nibwo babandi babiri bamaze kumukubita baja ku ikanisa gutegura nabo andi majambo bari burenzeho, cyangwa se bari bushire mu bakristo kugira ngo iyo kesi yama yibagirana cyangwa se bayipfukirane. Muri Amerika ngo ntawuzi ugenda mu modoka ari babiri, buri muntu wese afite imodoka yiwe. Niko tuzatwumva, umwana afitiye, nyina afite yiwe, wenda mwogenda muri imwe, iyo umwe iri nko muri garage bari kuyikora, cyangwa se wenda itameze neza kubwo impamvu z'ubuzima gatozi bw'imodoka. Imodoka nayo izigwara ikinjira ibitaro. Barangije bajya babiri bamaze gukora ibyo ngibyo, nibwo bafashe inzira baja ku ikanisa gutegura ikirego neza cy'ukuntu bazabwira abakristo, cy'ukuntu ayo makuru namenyekana bazidefanda bavuga. Na wa mugabo nawe afata inzira nawe aja kuri ofisi ku ikanisa. Ahagere asanga aparitse imodoka 2 z'aba bagabo bagiranye ibibazo. Bamare kuziparika, nibwo yakomanze banga kumukingurira. Arakomanga baranga kumukingurira, nyine bita bigaragara ko nta muntu wari urimo. Nibwo yahamagaye uwa mbere, baramubaza ati ese uri hehe? Yamavuga ngo ndahantu nimva yenda guhamagara, kandi ni muri ofisi mindane. Arasubira ahamagaye undi, ese uri hehe? Aramubwira ngo haraho nagiye ariko sindi hafi. Nuko umugabo aragenda agere muhira, arasubira arabahamagara ati
mwambesha ariko nabimenye mwari muri ku ikanisa kubera ko sinumva ukuntu mwo parika imodoka ku ikanisa mugataha n'amaguru cyangwa se mugatega wenda nimba twita bisi, ubundi imodoka yawe isigara kuri ofisi gute wowe watasha? Nicyo kibazo cyahabaye. Umugabo ngo nibwo yasa ashanyira rwandiko yari yanditse rwa mbere, akora urundi rwandiko rwiza, ararukora amare kurukora arasezera, bikanavuga ko yajanye igice kinini, mu ikanisa, niko bivugwa. Ni amakuru tuba twahawe ariko tuba tutemerewe kuvugwa yaduhaye. Akaba yarajanye igice kinini inga rya mbere ntiyasenze, ariko nyine nabo bafitemo inshuti agenda abwiramo bamwe ati ikanisa ibi nibi hari ukuntu biba bimeze gutya, nyine usohoka ntazabura abajana, murabizi ico rwose nirazima. Ufite gusohoka aza bitegura akagenda akora utunama twa hato na hato, aganiriza uyu. Buri muntu wese afite inshuti. Ushobora kuba uri revera cyangwa uri bishop ariko batagukunda nkuko bakunda pasiteri. Ibyo ni ibisanzwe rwose. Kurya igikundiro n'Imana igitanga. Naho amavuta kuvuga ngo urasize ntibizotuma tugukunda, twokuba gusa kubera ko uri umushumba udushumze, ariko ntitwogukunda. Ibyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Kubaha no gukunda ni amajambo abiri atandukanye. Ushobora kukubaha ntagukunda, nkakubahira titire ufite cyangwa se imyaka ufite cyangwa se uriwe, ariko no gukunda uri umukene, no gukunda uri umukire, no gukunda ufite ubumuga bw'ukuboko cyangwa bw'ukuguru cyangwa bw'ijisho. Urukundo gusa n'Imana izitanga igikundiro. Cyo murakizi ko ndabwira abantu bakuru cyane ko barabyumva. Nibwo iyinga rya kabiri rishize ejo bundi itariki 27, nibwo na bamwe mu bandi bari bafite nk'ijambo cyangwa se bari bakunzwe bigaragara, nibwo batasenze nabo, noneho ikanisa rya muri garagara ko ribayemo igihanga. Amakuru amwe akatubwira ko uwo wasohotse ntiyageze ahabwa amaturo, kandi ngo amaturo niyo minerivare ngo niyo school fees y'abana, ngo hari ukuntu ngo baza bagabana bakavuga ngo iri yinga amaturo azatwarwa na runaka. Niyo makuru dufite tudahagazeho, tutovuga ngo yego cyangwa aho yagutya na gutya, niyo twahawe. Kuba atazahabwa amaturo rero, amezi ngo abiri yashize abona kwa kundi bazunguruka bavuga ngo turahereza uyu nguyu, kandi ngo muri Amerika bo ngo bazatura ngo inoti ijana kuzamura, $100 kuzamura. Mumva ko ngara amafaranga afatika nyine yo zayishurira abana amashuri cyangwa se akanongeraho muyukura muri company kwishura inzu. Amafaranga meza. Abanyamerika turabaramukije muzamutura neza bawa $100. Nimba muri nk'abantu 20 magatura ijana ni faranga zifatika. None bakiyongozi babandi b'amashati ariho karuvante ateye afite umukunjo wama, abandi nyine bafite inyenyeri. Urumva ko biri kose ntiyo tura ijana. Wewe turanka 200 cyangwa 300 wenda, kuko nubundi garamugarukira. Ayo makuru rukangu kavuga yuko mu byatumye agenda harimo n'ikintu cyo kudahabwa amaturo. None nkibaza, namwe abantu bo hanze muzamugwanira amaturo, muzanga bamusakuza amaturo, singira ngo muri za company zibahemba neza kubera mwebwe byibuza amafaranga yanyu mwebwe afite agaciro kuruta yacu inanga muri Afrika. Ibaza umuntu yanga kuja muri company ngo azotungwa n'amaturo hanze. Wa mufuro yaravuze ngo riga imanga n'ukuri kw'Imana, ibintu zarakomeye. Wenda hano twovuga nyine ngo turi gupagasa tukabona makeya, ariko amaturo yacu azodufasha byibuzaga hano ubuzima turimo twebwe bacara ubuzima busa n'ubushaririye. Byibuza amaturo twoyapfa ngezweho ntimuyampe twobipfa, ariko hanze n'ukuri sinahinze uko nange mugira ibibazo nk'ibyo ngibyo. Izo ni shida ndogo mugani w'Abanyakenya, tubona utuntu dutoya cyane tutagakwiye gutuma ikanisa risenyuka cyangwa se ngo mugirane ibibazo. Sanumvaga ngo iyo ni mu bisubizo ku muntu utari umushangu, ariko ku mushangu bwabyo nabyo n'ibindi bibazo gantaho butane n'urino. Iyo ni inkuru nabampaye ndavuga nti inkuru ko ndabona yayija gusa n'izirino n'ubundi bya bindi byo gucanga amakanisa biba biri aho ngaho, kandi ntawuzuca ngo yamasohoka wenyine, azagira nk'abane bakomeye akuramo akabajana
bafitanye nk'isano cyangwa baziranye kuva kera cyangwa bafite aho babanye wenda nko ku ndondo iwacu cyangwa barabanye nko mu Rutigi, ese mu Rutigita ni mu ndondo naho ahantu ngaho barabanye, kandi kurya iyo uhaye usohoka uza wamuvuga amabi yose y'ahahandi uvuye, kuko ganti wosohokaga ngo wabwira umusohokana ngo babwire ngo hari ahantu ngo tugiye kuva ngo ni heza wa ngo mureke tuhave ngo ariko ni heza, reka uzamushaka nawe ubundi bukesi ubegekaho bimwe ukanabesha kugira ngo nyine ubone abanani abakiriya, ubu nyine abakristo babaye abakiriya. Sinsigaye mbona nge basigaye bishakira abakiriya, tinyabona uzuze tuzi uko dusobanyu uzoza wirure mu ikanisa ryanje, ndi mubyara wa so uzoza wirure mu ikanisa ryanje, umve nk'ico kintu sinogikura njewe nzaguma mu ikanisa mbarizwamo, sinzanevamo kubera ngo ngiye gukurikira mwene wacu. Aho ndi basenga Imana, aho ndi hari Imana, aho uri nawe naho ugiye jana n'Imana yawe, ariko muza mureka gusohoka mu ikanisa ngo mugire bimwe mwangizamo nkabira byabaye muri prime. Nawe amaherezo nuko gusa rino kanisa ryabaye ry'abantu bakuru, abasaza bakuru b'abanyabwenge kandi bamaze igihe mu makanisa, bama baradupfundika cyama kivaho ngaho. Ariko nkiyo gusa rije kuba ikanisa wenda riri aho ngaho riyobowe na ba basore b'imyaka 35 cyangwa tuvuge 40 kumanura, ayi wowe riba ryarakunditsemo kera, igice kimwe cyaragiye n'ikindi carasigaye, kandi kikanagenda banagwanye ntibugenda batagwanye sho nticobaho, cyangwa ngo babwirana amagambo mabi ngo batukane, wamurozi we wamusinzi we, ariko none ibintu imberuka yarabaye. Si mwamezi uriya muntu uzi yatanga n'umurozi, bashumba ni gute mwebwe mureko umurozi atanga ameza, abantu bamera ko nkaba bakagwara. Jewe ni nkumenya ko ugira imico nk'iyo y'uburozi, habe niyo buri umushumba ukankora mu mutwe twobipfa gukuransengera. Abakorera Imana imbuto bera turazibona, abishushanya imbuto bera turazibona. Ibintu nk'ibyo byarateye, ubu nyine abantu bamwe baretse gukora ibintu by'amaboko byobatunga, baje gufungura amakanisa ngo azabatunga. Umuhamagaro kujya ni ikintu gikomeye, buri muntu agomana umuhamagaro wiwe. Ariko abanyamerika mugende mukore nyabona, mufite mwebwe opportunity nziza yo gukora amafaranga afatika, muve mu byo gupfa amaturo n'ukuri, mubivemo n'ukuri koze. Niko bivuga ngo yarivuyemo kubera amaturo. Ariko naje namangira nkakabazo, ese umuntu yopfa n'undi amaturo muri Amerika kwere? Muzamutura amaturo angana gute? Muzamutura nk'ibihumbi 200 wenda ku cumwero, aho nyine twobipfa faranga zaguze Yesu. Ariko man, mugende mwe n'imbuto nyabona, cyangwa mubivemo nanone tubimenyaga ko mwaguye, ariko mureke kugwa mwihisha mu by'Imana, mureke gutukisha umurimo w'Imana. Dufite abashumba dukunda twemera, dufite abakozi b'Imana bera imbuto nziza, dufite abakozi b'Imana bageza abantu ku musaraba bakababwira ibyo nzira yo kuja mu ijuru. Dufite n'abandi bayigiyemo gusa kubera business, kubera inyungu gusa, kubera ngo connection, ngo ndi hanze, ngo reka ngo mbafungurire kanisa, ngo mbabere sponsor. Nokuri ko Imana ibyo ngibyo ntabwo ari umurimo w'Imana uwo nguwo pe. Nimwera imbuto nyamara mufungura amakanisa, ariko mureke gufungura amakanisa gusa kubera ko habonetse ngo uzoza wishura ikibanza, ngo azawishura ubukode, ngo reka dufungure ikanisa kuko nkanje ngo mfite babyarabanje, ngo mfite bamuyomba, wenda ngo ndi ingenge nzi kuvuga, ngo nzi gusoma ibyanditswe, kama mbitandukanya ngahuza ijambo ryo muri Luka n'iryo mu Itangiriro n'iryo muri Zaburi n'iryo mu Bakorinto n'iryo mu Baroma, bakavuga ngo yoza avuga neza imbere kandi akigisha abantu bagafashwa, ngo reka tumugoboke ngo n'umwana wacu. Ibyo ntabwo mu ijuru bikora. Ikintu cy'amasano ni mukireke, mukorere Uwiteka azobahemba bifatika, mureke amarangamutima mu nzu y'Imana. Abapagani bari hanze cyangwa se bataramenya Yesu bari hanze, nibazo bumva amakuru y'ibibera mu ikanisa n'ukuri bazabagira ubwoba, bazabatinya kwinjiramo y'amavuga ati yewe ese nenda nabonye uvuga ngo sinze kantu nabonye kavuga ngo abo mu nzu y'Imana bazibera mu tubari, ngo ariko abo mu tubari ntibazibera mu nzu y'Imana. Bwende mwikosore, mureke ibyo ngibyo murimo za business mu nzu y'Imana, bwende mwikosore mubireke.
mukorera Imana muvuye inyuma. Tukazuja mu kabari uza mu gisirimba, uva mu gisirimba uje mu kabari. Mperuka nibyabiye Paulo yavuze. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafite serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome.